Suryani Rafifah, sudah berapa kali ikut lomba tahfiz Quran di Radio Ekstra? 2 kali ya. Sudah 2 kali, berarti ini yang ketiga. Oh, ini yang kedua ya. Oke, baik. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik, tetap tenang. Silahkan Pak Ustadz. Baik, mic-nya udah pegang, mic udah. Sudah Pak Ustadz. Baik. Anak kami Suryani Rafifah dari Abu Musa Al-Fahri ya, nak ya. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد فرقنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Soal kedua, alhamdulillah lanjutkan. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Soal ketiga. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas 3 soal dan gimana komentar Dewan Juri kita, Pak Ustadz Yuni Maha, silakan. Ya baik, alhamdulillah. Cuman faktor nafas, sehingga kadang-kadang harus sempurna wakaf jadi tidak sempurna lagi. Contoh tadi, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
wal mala, harusnya wal malaikah, mungkin faktor nafas. Tapi ini tidak boleh diputus walaupun faktor nafas, harus cari tempat yang lain, kalimat yang lain untuk wakaf ya. Wal malaikah itu satu kalimat, malaikah, jangan diputus malah ya. Kemudian masalah ro tipisnya, ro tasjid baris bawah, yuharrifuna tadi masih terdengar tebal ya. Masih tebal tadi dibaca, summa yuharrifunahu, harusnya tipis. Kemudian demikian juga di bawah tadi ada watil liqabi, ro tasjid sebelumnya baris bawah tetap tipis, watil liqab, tipis dibaca ya. Kemudian disempurnakan wakafnya juga seperti yang tadi, auladahunna haulain, haulain harus sempurna dia ya, haulain ya. Kemudian masalah majaisnya juga tadi harus disempurnakan. Ada tadi yang kurang seragam dengan yang lain, wa in aradtum an tastawdi'u auladakum, kurang seragam dengan yang lain sempurna, yang ini kurang ya. Nanti diperbaiki ya. Coba nanti latihan napasnya terutama ya. Latihan napas supaya bisa panjang ya. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya dari Ustadz Rafi'i, silakan. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya anak kita Suran ini dia sudah hafal. Dan kalau boleh tanya, mungkin setoran hafalannya bukan lagi 2 juz, mungkin udah di atas itu nak ya. Nah, namanya ya lomba kan, beda sama sendiri. Soal pertama tadi itu sering 3 kali. Waqaf kana tariqun waqad faraqna. Waqaf, kenapa sampai begitu? Nah, terbayang ayat lain ya. Waqad faraqna. Padahal soal pertama kan, pertama udah lancar, kemudian waktu diulangnya farak sampai bel berkali-kali kan. Ya, ini namanya lomba. Kemudian mengulang, ya. Mim ba'di ma aqalu, jangan situ, mundur sedikit. Summa yuharrifunahu mim ba'di, dari summa ya. Nah, jangan mim ba'di ma aqalu diambil dari summa. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Dia bagus dia kan? Nah, sempurna artinya. Tadi ada, sebenarnya itu adalah idhar syafawi, kok didengung. Wa minhum ummiyun, mimati itu mu'alif, nggak boleh didengung ya. Idhar syafawi ya, tadi dengung. Wa minhum nah, salah itu ya. Nah, seperti yang dikata oleh Ustaz Uni Maha tadi juga, nggak boleh malaikah dipancung dia kan. Malaikah jadi mala kan. Auladahun, kalau terdesak nafas, tetap juga cara memberhentikannya berikan haknya. Wal walidatu yurdi'na auladahun, kalau berhenti jangan kayak tadi auladahun. Nah, itu ya. Jadi semua namanya kita tampil seluruhnya memang diperhatikan ya. Nah, dan jangan kebiasaan murajaah yang sering kita salah terbawa waktu tampil. Ini kata saya kan, sering berulang-ulang terbawa. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk Suryani Rafifah. Silakan kembali ke tempat duduknya.